Ndithoma ngobalumelisa dzina la Yesu Kristo murena washu na mutshidzi washu. Nṋe ndi tenda ni Robert Chilinganedza. Ndi khou vha ṱanganedza hafhu nga Swondaha ya dzi 19 dza ṅwedzi wa 4 2020. Ndi tshi khou humbula uri wo takala sa musi na nṋe ndo takala. Ndi humbula ngori vhege vho ḓiphina ngayo na ḓuvha ḽa ṋamusi kha ri ḓiphine ngalo ngauri ndi zwone zwine mudzimu a zwi takalela. Vhashu nṋe ṋamusi ndo humbula uri ri funzane nga thero ine ya ri ndeme ya u ḓifara kana u ḓilisa kha mukriste. Ndeme ya u ḓifara kana u ḓilisa kha mukriste. Kha ri thome ngo rabela. Dzinani ḽa khotsi na ḽa murwa na ḽa muyamukhethwa. Khou rabelela mulaedza hoyu uri vha u fhaṱutshedze na u ṋee maanḓa na uri vha ṋee maanḓa uri ipfhi ḽavho ḽi vhe ḽi ambaho na vhathetshelesi hu si mihumbulo yanga. Dzina ḽa Yesu Kristo muṋe washu, amen. Sa musi ndo no ḓi amba nda ri ṋamusi ri khou ṱoḓa u funḓedzana nga thero ine ya ri ndeme ya u ḓifara kana u ḓilisa kha mukriste. Khamusi ndi zwa ndeme uri ndi thome ndi ṱalutshedze maipfi aya a tevhelaho na u vha sumbedza maipfi ane anga amba zwithihi na ayo e nda amba. Ipfhi ḽo faraho thero hei ndi u ḓilisa kana u ḓifara. Ḽiṅwe ḽine ḽanga ḽeneḽo ndi ḽine ḽa ri u ḓilanga. U ḓilisa kana u ḓifara kana u ḓilanga ndi u kona u ḓivhusa. Nga tshikhuwa maipfi haya ndi self control. U kona u langa zwithu zwine zwa u kunga madzuloni a u langwa ngazwo. Ndi ṱhalutshedzo ya hayi maipfi. U kona u langa zwithu zwine zwa u kunga madzuloni a u langwa ngazwo. Iṅwe ṱhalutshedzo hafhu ine ra i wana hafha ndi ine ya ri u kona u langa lutamo lwa zwivhi na zwipfhi zwawo. Ndi musi ri khou ṱoḓa u vhudza haya maipfi uri na haya maipfi amba mini. Kana u kona u dzika na u humbula zwavhuḓi musi wo takala na musi wo kwata kana u kha nzulele ifhio na ifhio. Ha maipfi a dovha amba zwenezwo. Kana u kona u ḓilisa kha zwithu. U ḓilisa ndi u kona u ima kana u litsha u ita zwiṅwe zwithu iwe muṋe kana u amba zwiṅwe zwithu na u tshi funa u zwi ita kana u zwi amba. Ndi iṅwe ṱhalutshedzo ine yanga sumbedza uri u ḓilisa zwi khou amba mini. Ndi khou ṱoḓa uri ndi tshi dzhena kha thero hei vha vhe vha tshi khou ḓivha uri na ri khou amba nga ha mini. Ri khou amba nga zwiḽa zwine ra ri ndi self control. Kana u kona u litsha kana u langa zwipfhi zwau hu na vhaṅwe vhathu. Vha zwi vhona zwori ndi ṱhalutshedzo yavhuḓi hei yori u kona u litsha kana u langa zwipfhi zwau hu na vhaṅwe vhathu. Hezwi ndo no zwi amba nga nḓila hei ndi humbula uri vhone zwa zwino vho no vha na muhumbulo nga heyi thero ende vha vho ḓivha nyana zwiṱuku uri na ndi zwifhio zwine ṱhamusi na vhone vha fanela u zwi langa. Fhungo ḽa u ḓilanga ndi ḽa ndeme nga maanḓa ṋamusi. Hu sa tou vha kha vhakriste fhedzi na kha vhathu vha si vhakriste. Arali vha nga lavhelesa Bivhilini vha ḓo ḽi wana ḽo ambiwa zwavhuḓi ḽi kha mishumo ya muya. Ndi u ḓifara, ndi u ḓilanga, ndi u ḓilisa. Hezwi muthu a tshi khou ḓilisa ndi uri u khou litsha tshiṅwe tshithu u tshi ita kana u tshi shuma
zwa ndeme khae. Vhaswa na vhathu vhahulwane vha khou ṱoḓa nḓila ya tsini ya u bvelela kha vha songo zwi shumela kana u kungwa u ḓilanga. Ndi arali tshi lavhelesa ṋamusi kha vhathu vhahulwane na vhaswa ri ḓo wana uri vha ṱoḓa nga maanḓa u bvelela fhedzi vha songo zwi shuma. Vha ṱoḓa u vha vhathu vhahulwane, vha ṱoḓa u vha na vhuimo fhedzi vha songo zwi shumela. Vhaswa na vhathu vhahulwane vha dzhena zwivhini zwi shonisaho nga u kundwa u ḓilanga. Arali tshi lavhelesa zwine zwa khou itea ṋamusi hafha na shangoni ri ḓo zwi vhona zwori zwigwada zwoṱhe zwa vhathu nga u shaya u ḓilanga vha a kona u dzhena zwivhini zwi shonisaho. Khamusi ndi khou amba ngaurali vhone vha a ḓivha muṅwe muthu we a vhuya dzhena zwivhini zwi shonisaho lune vhone khamusi vha zwi vhona zwori hezwi zwithu zwo bva kha u sa kona u ḓilanga. Arali tshi vhala kha Vhagalata 5:23 u ḓifara hu dzhiwa sa mutshelo wa muya. Nga iṅwe nḓila ndi kutshilele kune kwa fanela u vhonala kha mukriste muṅwe na muṅwe. Ndi mukriste ane a si ḓifare tshiṅwe tshifhinga ri a doubta na vhukriste hawe. U nga vha u murangaphanḓa kana u mukriste a sina vhuimo tshivhidzoni. Hoyu ndi mutshelo une wa fanela u vhonala kha muṅwe na muṅwe. Ndi ri ho mutshelo arali wa sa wanala kha muṅwe na muṅwe zwi amba zwori na kereke heneyo tshiṅwe tshifhinga i ya vha yo fa, ngori i ḓo yo ḓala vhathu vhane vha si kone u ḓifara, vha si kone u ḓilanga, vha si kone u ḓilisa. Nga maanḓa zwine zwa khou amba hafha khou amba uri ri funa u ḓilisa nga maanḓa kha zwivhi, zwithu zwoṱhe zwine zwi si vhe zwavhuḓi. Khamusi mbuso i nga ḓa zwa zwine ya uri na ndi ngani ri tshi fanela u ḓilanga kana u ḓilisa. Ndi ngani nṋe na vhone ri tshi fanela u swika hune ra ḓilanga kana ra ḓilisa. Tshithu tsho thoma tshine vha funa u tshi humbula tshone ndi tsha uri ndi zwa ndeme nga maanḓa kha mukriste uri u fanela u ḓilanga. A sa ḓilanga, a sa kona u ḓilanga zwi amba zwori ha nga fhambani na vhaṅwe vhathu, ngauri mukriste ndi muthu ane a fanela u fhambana na vhaṅwe vhathu fhano shangoni na nga kha kutshilele. Ri a zwi vhona zwori hu na zwithu zwinzhi zwine vhathu vha shango vha vha khou ita zwone ḓuvha liṅwe na liṅwe zwine mukriste ha ngo fanela u dzhenelela khazwo. Ndi zwone zwine nda ri hei pfunzo ndi ya ndeme nga maanḓa. Arali ri tshi vhala kha Vharoma 6:17 i ri vhudza mafhungo aya a tevhelaho: kha ri livhuwe Mudzimu ngauri naho kale no vha ni phuli dza vhutshinyi, no ri u dzhena kha pfunzo ya Tshikriste na i ṱanganedza nga mbilu yoṱhe. Hei vese iri kale ro vha ri phuli ya vhutshinyi. Nga iṅwe nḓila i khou amba uri musi riṋe ri sathu rembuluwa ro vha ri phuli ya vhutshinyi. Hapfi na ri u dzhena kha pfunzo ya Tshikriste na i ṱanganedza nga mbilu yoṱhe. Na nṋe ndi khou tenda uri vhone vho ṱanganedza pfunzo ya Tshikriste. Ende pfunzo ya Tshikriste ndi ya uri vhone vha songo vha phuli ya vhutshinyi. Zwi amba uri musi ri sathu tenda ro vha ri sina maanḓa kha mvumbo ya vhuvhi. Nga iṅwe nḓila vhutshinyi ho vha hu tshi ri langa, hu tshi ita uri ri ite zwine ha ṱoḓa zwone. Tsha vhuvhili, kha ri ḓo vhala kha Vharoma 6:18 vha ḓo pfa i tshi ri zwino no vhofhololwa vhutshinyini na ḓikumedza vhuvhuya. U khou ambiwa vho nnyi hanefha? U khou ambiwa vhakriste uri vho vhofhololwa vhutshinyini vha ḓikumedza vhuvhuya. Nṋe ndi humbula uri na vhone ndi zwenezwo, vho ḓikumedza u ita zwivhuya. Nga iṅwe nḓila vho vhofhololwa vhutshinyini. Arali hu tshi pfi muthu o vhofhololiwa vhutshinyini zwi amba zwori ha tsha fanela u vhonala kha vhutshinyi.
zviamba uri zvino ronova namanda aukunda nyemuno kana ukokodziwa nga zvivi. Arali chifhinga chote vonesa mukriste vadiwana uri chifhinga chote vadzura vakukokodziwa nga zvivi, ande havatokokodziwa pedzini vakokodziwa vadova vazviita. Kavadohumbura vege utoma vege yote uri vone vuchira hani varaverese uchiro havo zvavudi namuse vudzura hayani apo varaverese uri vuchinyi hova husikoda kavonena nauri voita mininga vuchinyi avuchena manda auita uri riite zvivi fedzi vukadhi ritutuwedza uri richinye. Nduri arava vakotichereza zvavudi chistatement chori vuchinyi avuchena manda ngauri rine rotenda kaKristu Yesu fedzi vukadhi vana tutuwedzo kurwane yauri rine richinye. Ngaimwe ndira vukadhi riringa uri richinye. Hei ndingo ine isavi yavudziswani zvauri nenavone vuchinyi vukodhiringedza uri dzinginyisa chipinga chote. Vone mutecherezi kavadhoraveresa vuchiro havo zvavudi varaveresa uri vone avongokundwa nga vuchinyina vege iyo ferawo yote. Ndizvone zvine Petro ari vafunwa vungani vatsinda ni vadhali pano shangoni. Vamwe vatu havazvidivi zvoriri vadhali. Chimwe chipinga mutfu arasa todzura zvavudi araveresa zvine zvokuitira pano shangoni avazvivoni zvoriri vadhali. Kamusina vone vamwe vasazvivoni zvoriri vamudhali pano shangoni. Mara Petro uri vafunwa vungani vatsinda ni vadhali pano shangoni ndiani tutuwedza ndiri irani nyemuno dzatsiko yanu yakare. Vakolipa irani nyemuno ya tsiko yanu yakare upa dzichirwa na vuchiro hanu. Ngaimwe ndira tsiko yakare izura ikolwa na vucho nga mihumburoni yavo rine udzura uko huna ndwa. Ndizvone zve Biblia yasumbedza zori ndwa yashasiyana nama na maropa ndiolwa navo nemashango vashango lino ndiolwa na mimwere chikhalani. Zvino Biblia pa kapetro iri irani nyemuno dza tsiko yanu yakare upa dzichirwa na vuchiro hanu. Chavuraru Petro ozviamba zvavudi musi achiri vafurupedzisa havo vaturi vadova voporora vupuli ngeno vone vane vepulidza maitere aro zvavo muthu ngauri arali chithu chichiusa upuli yacho chithu chine ndakona chitodesa nga maanda apa ndikhaivhese ndizori ngauri arali chithu chichiusa upuli yacho kavadovaraveresa maitere ava chiro haduva limwe na limwe huko vusa vonekana huko vusa chithu ndichipiyo chine chavavusa. Zviamba uri musi richitendera nyemuno dza vuchinyi dzichiriranga mazoroni auranga dzone riva puli ya dzene dzonyemuno dzine dzalivisa kakuchirere kwa vuvi. Kavari ndidovorore apo uri vakono zvipfa zvavudi. Musi richitendera nyemuno dza vuchinyi dzichiriranga mazoroni auranga dzone riva puli ya dzene dzonyemuno dzine dzalivisa kakuchirere kwa vuvi. Zvazvino musi rotenda rivokona uita zvine mudzimu amba ndizvine hapi rizviire. Zvasumbedza zori chipingani chakare risati rimburuwa rova richisokoita zvine rafuna nga chipinga chine rafuna richibhelerana nouranga na rine vane. Ngamwe ndira hezvo ichambori rine rifuna udhilisa na udhilanga kana udhifara zvikwamba mini arali vangaraveresa vadonori rine vatoreitwa nga mirado minji rina mbilu rina zvanda rina mato rina muromo
rina milenje. Hezwi zwoṱhe zwi khou fanela u langiwa nga nṋe muthu ndo fhelela ndo rali. Arali vhone vha sa zwi langa hezwi zwithu hezwi zwe nda zwi hei miraḓo yavho hei vha sa kona u i langa vhone vhaṋe, vha ḓo wana uri kutshilele kwavho ku ḓovha kuṅwe kuno mangadza kana ku shonisaho. Zwa zwino musi riṋe ri no tenda ri vho kona u ita zwine mudzimu amba, ndi ngazwo zwine ra fanela u zwi ila. A ri tsha ita zwine nyemulo mmbi dza ṋama dza ri kokodzela hone. Ro no vha na maanḓa a u kunda nyemulo dza ṋama, Saṱhane u ḓivha hune ra vha na vhuṱudzeṱudze hone a kona u dzhena ngaho. Ri fanela u ḓivha uri Saṱhane ha ri kombetshedzi u ita vhutshinyi, u kona fhedzi uri linga uri ri tshinye nga uri vhudza mazwifhi. Saṱhane ha tou ri kombetshedza, u tou ri linga, ende zwine ri no lingiwa ra tenda kana ri sa tenda. Zwino ri tou nanga uri ri a tenda zwine a ri vhudza kana hai na. Nga tshifhinga tshenetshi tshine vhone vha khatsho zwino, Saṱhane tshifhinga tshoṱhe u dzula hone, u ḓo khavhuka nga mihumbulo. Vhone vha tou tenda zwine a funa kana vha zwi litsha. Zwino ri tou nanga uri ri a tenda zwine a ri vhudza kana hai na. Nḓila ya u kunda Saṱhane na milingo yawe ndi u ḓiilisa na u dzula wo fhaṱuwa. Kha Petro 5 yo thoma 5 verse 8 ri vhala uri, fhaṱuwani ni dzule no linda, sina ḽaṋu diabolo ḽi khou mona sa ndayo i vhombaho u ṱoḓa ane yanga mu zhota. Vha zwi vhona zwa ri khou tshila kha shango ḽine ḽa tswenya vhukuma. Hupfi sina ḽashu, Saṱhane o no vha sina ḽashu ngori riṋe ri no rembuluwa, ro no tenda kha Yesu Kristo, ri vha muvhuso wa mudzimu. Zwino Saṱhane upfi u dzula tshi mona. Tshiṅwe tshifhinga ha londi uri ndi tshifhinga tshifhio, na nga tshifhinga tshetshi tsha lockdown u vha a khou mona khavho vhone, u vha a khou funa u ḓa uri a swike khavho uri a vha linge. Fhedzi ha vha kombetshedzi u tou vha linga, vhone vha tenda kana vha si tenda. Tshiṅwe tshifhinga u ḓa a vha vhudza mazwifhi nga hezwo zwine a khou vha linga ngazwo. Uri Saṱhane a si ri zhote ri songo humbula, ri fanela u kona u ḓiilisa kha vhuvhi. Mbuso ine anga ḓa ndi uri ri nga kona u ḓilanga hani. Tsha thoma tshine vhone vha funa u tshumbula ndi tsha uri vhone vha funa u tou thoma u dzhia phetho vhone vhaṋe kana decisions ya uri vha ḓo tshila hani phanḓa musi vha tshi ṱangana na nyimulo kana lutamo lwa zwivhi. Vha funa u dzhia uri vha ḓo tshila hani nga hetsho tshifhinga. Kha Vhakolosa 3 verse 5 ri vhala uri, vhulahani ha zwoṱhe zwa fhano shangoni zwine zwa nga ḓi ni nambatela. Kha vha ḓo ri pfha hafha, vhulayani arali u tshi khou pfhi tshithu tshi khou vhulaiwa tshi khou fa nga iṅwe nḓila a tshi tshena maanḓa kha iwe arali vhu tshi vhulaha. Fhedzi vhunzhi ha vhakriste a vho ngo vhulaha zwoṱhe zwa fhano shangoni. Zwi kha ḓivha vhathu vha khou ḓivha vhangana vha zwithu zwa fhano shangoni. Iri vhulahani ha zwithu zwoṱhe zwa fhano shangoni zwine zwa nga ḓi ni nambatela. Hafho hu khou ambiwa khonadzeo ya uri nṋe na vhone tshiṅwe tshifhinga zwivhi zwi nga swika hune zwa nga ri nambatela. Zwino nga sa vhupongwe, tshiṅwe tshifhinga hu tshi ambiwa maipfi aya a vhupongwe vhaṅwe vhathu a vha zwi funi. Fhedzi ndi maipfi ane a vha Bivhilini. Zwino nga sa vhupongwe na vhuyaḓa na u emulana na nyemulo dzoṱhe mmbi na u funesa lupfumo. U funesa lupfumo zwi fana na u rerela midzimu ya zwifanyiso. Ndi Vhakolosa 3 verse 5 ndo vha ndi tshi khou humbela uri vhone vha thome vha tou lavhelesa kha vhutshilo havho zwavhuḓi. Arali hezwi zwithu zwi kha ḓivha kha vhone zwi amba zwori a vho ngo zwi vhulaha, zwi kha ḓi tshila. Vhone mufumakadzi, vhone vha munna, ini musidzana, ini muṱhannga, izwi zwithu a zwi khou tshila kha ini na. Vhupongwe, vhuaḓa, u emulana, nyemulo dzoṱhe dza mmbi na u funesa lupfumo.
ufunesa lupfumo zwifana na urerera midzimu ya zwifanyiso. Ndi Biblia hapa iko amangoraro. Ufunesa lupfumo zwifana na urerera midzimu ya zwifanyiso. Apa Biblia iko riri neso ngopfuma. Aiko amezo. Iko amba ufunesa lupfumo. Biblia hapa zinekore karibura hezo zitu zote zine tamsi uri zisongo buya zasvika une zvare nambatayira. Petro ya Toma 1 verse 13 iri zoralo diiteni ngoma madzulo wovambwa nifatuwa nofatuwa ngoma madzulo wovambwa ndidzula wodilugisela uri nandidoita mini ndizone zvendari kavaje pete uri vadochira hani panda musi vachitangana na nyemulo dzotoraro. Ufi zoraro diiteni ngoma madzulo wovambwa nofatuwa nodzivuluwa nofulufela nga mbilu yothe vuthu vune na doitelwa musi Yesu Kristo achidozumbuluwa. Chavuraru mutu kavele kule na chavili mutu kavele kule na nyimele zine za ulinga. Ngangondira bone bafuna usika une arale bakonyongori bubi busibe tsinabo chimwe shinga bafuna vela kule. Zina ndayemezo zitu zori bone bavele kule. Kaba Korinto Toma 10 verse 12 ribana uri. Ane ari ndoima abone asadowa. Hapa rikore wari nasaba Kristo uri. Hezu richiri roima ribone risadowa. Sukwamba mini. Arali mutu orembuluwa oba echidakwa ufanira utuchera kule na konani zinohalwa. Makompaza udu mticherisi. Zamazori ndifana utuchera kule. Ane ari ndoima abone asado basongo humbula uri bone borembuluwa bubiya buchada kabone. Zoraro arali goba umutu aitawo za bupongwe kana weba achitswa. Bafuna utuchera konani yezo. Ndiko deita tsumbo ene ntifezi. Uri mutu ufuna utuchera kule na zvitu zvine zvanga mushandukisa kuchirere kwawe. Chimwe chawo chine bafuna chihumura chone ndi chauri mutu kaime kapeto yawe. Ngangondera stick to your decisions. Abapfeka bakorinto ya Toma 15:58 iri zino hava hashu imani nokwata nisadzinginyei. Vakriste vanje vanananda avapa avangokwata vangasa mutu opato mutaro. Hapa Biblia zino hava hashu imani nokwata nisadzinginyei. Shumerani mune washu chipinga chote nisaneti notodi nekedza. Ukwata no sadzinginyei. Winja wari neria zinginyei. Musi uchida nyimele dzimwe richira zvimwe. Musi uchida imwe nyimele richira zvimwe. Arimi petu ntini. Richira sa vatu vasina ze principles za vukriste kare ine. Zino mudzimu wako toda vatu raro. Hapa ka Vakorinto ya Toma 15:58 zvino hava hashu imani nokwata nisadzinginyei shumerani mune wacho chipinga chote nisaneti notodhinekedza vunga nichizvidiva uri udhinekedza mune wacho asi amandana asi mafungo madhivanea une rauzopfi hezu richidhinekedza kamudzimu asi zvapedzini zvina mbadhero na uri nerichishuma ariko doshumela uri wana mbadhero mara upfi zvina mbadhero mudzimu ene munodhori pfupa nga chimwe chawo angati vapfupa na pano shangoni ado kana avapfupa shango lichipera chimwe rifana urabhera dhuva limwe na limwe uri murena aritsiredze kanyimele dzine dzariringa arava umbura tabiro ya Yesu Kristo uri achikorabhera ri usirise milingoni ako zvifa zvakuti Zamba zori ndizvandaemenga manda nenavone uri chipinga chote rirabhelele zvote uri mudzimu keli dhuva lochana musi usingorisa milingoni. Hapo narine rifanira urabhelesa uri risongo ya milingoni. Mukristo ufanira kuva nadzo principles dzauchira ngadzo. Mutu ane aya hange ndi mutu asina vuyimo. Zvine zvatongopa zanga manda ndizori vunja vakriste namusi zikerekeni zasho vaya hange.
vachira vachinga vakofura mudzimu vangori mudzimu apuriwo uko vavona. Vukriste hamutu vuvonala nga ima khazo yatenda zone. Chimwe ri fanela u rabela ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe uri murena a ri tsireledze kha nyimele dzine za ri linga. Hezwi ri khou zwi wana kha Mariko 1 verse 14 swika 38 ri funza zwi tevhelaho: fhaṱuwani ni rabele uri ni si ungwe, nga iṅwe nḓila ni si kokodziwe, ni si lingiwe. Na ri khou vhala zwi itani kha musi nga tshifhinga tshe tsha lockdown, tshiṅwe tshifhinga na vhone ahuna na thabelo na nthihi ine vha khou ita. Tshine vhone vha khou vuwa vha tshi ita tshone fhedzi ndi u nwa tie, ndi u ḽa vhurotho, ndi u dzhia mitshelo, zwoṱhe zwine vhone vha vha nazwo fhano kha firidzhi yavho vha khou zwi ḽa, mara vha khou kunda u fha mudzimu tshifhinga tsha uri vha mu shumele nga mu rabela na nga u vhala bivhili, mara vhone bivhili vho ya kule. Kha musi vho dzhia dziṅwe bugu dza kule kule ngei a vha na ndavha na bivhili yone ine ya vha fha vhutshilo. Mbiluni ni a zwi funa, ni ro kundwa ngena vha vhathu vha ṋama. Nga iṅwe nḓila ndi hafha Mariko uri fhaṱuwani ni rabele uri ni si ungwe, ni si lingiwe. Kha ri thome ḓuvha nga u rabela uri ri si dzhene milingoni. Kha vha ri ndi ye kha fhungo ḽi tevhelaho. Na ndi fhethu ndi zwifhio zwine ṱhamusi ra funa u zwi langa kha matshilo a vhoriṋe? Hu na zwithu zwinzhi zwine nga funa u zwi langa, mara ndo vha vhudza nga miraḓo ya muvhili wa muthu. Fhedzi nṋe ndi ḓo tou nanga mihulwane. Bivhilini ri a vhala hu tshi pfhi kha zwoṱhe zwine zwa pfhi zwi linda mbilu yawu, ngauri ndi hone hune vhutshilo ha bva hone. Tsha u thoma mihumbulo yavho. Kha Vhafilipi 4 verse 8 ri vhala uri vhashu tsho salaho ndiri mihumbulo yaṋu kha i livhe kha zwire zwa ngoho fhedzi. Mthetshelesi vhone kha vhutshilo havho vha pfa uri tshifhinga tshoṱhe mihumbulo yavho i khou livha kha zwa ngoho fhedzi, kana i khou livha kha zwithu zwivhi, kana kha zwa vhuḓabaḓaba, kana zwi sina mushumo. Bivhili hafha iri mihumbulo yaṋu kha i livhe kha zwire zwa ngoho fhedzi na kha zwire na tshileme. Zwithu zwi re na tshileme zwine zwa vha zwa ndeme kha vhutshilo havho, na kha zwo teaho, na kha zwi sina tshika, na kha zwi tamisaho, na kha zwi khoḓeaho. Zwoṱhe zwi no nga sa hezwo zwo fanela na zwi takadzaho fhedzi. Nga iṅwe nḓila ri khou sumbedza uri arali ri khou ngo tshila zwavhuḓi hafhana ri funa u langa mihumbulo ya vhoriṋe. Zwoṱhe zwine ra humbula ri funa u zwi langa, vhone vho fhiwa zwoṱhe zwine vha funa u zwi ita. Vese hei i ri funza nga maanḓa a kuhumbulele kwa vhuḓi fhedzi. Ri songo humbula nga zwithu zwine zwa ri vhaisa kana zwa ri nyamisa, nga maanḓa nga tshifhingani tshino tsha lockdown. Vhone vha khou humbula nga zwithu zwine zwa vha vhaisa fhedzi kana zwine zwa vha nyamisa fhedzi. Kha ri humbule nga khonadzea zwithu hu si nga u sa konadzea ha zwithu kha vhutshilo havho. Kha Vhakorinto ya vhuvhili 10 verse 5 ri vhala uri zwihali zwine ra lwa nazwo a si zwa vhathu, hune nga maanḓa a mudzimu zwi kona u thutha mitsheṱo yo khwaṱhaho. Zwihali zwine mudzimu a ri ṋea zwone a si zwa vhathu, ende hezwi zwoṱhe zwi kona u thutha mitsheṱo yo khwaṱhaho. Zwi thutekanya vhuṅwa vhulukwaho nga vhathu, zwa ritha milavhu yoṱhe ye vha u ḓihudza vha re ya nḓilani ya nḓivho ya zwa mudzimu, ra thutha mihumbulo yoṱhe ya luvha Kristo. Nḓila ya u ita hezwo ndi ya u ḓihumbudza nga zwe Bivhili ya amba. Nga iṅwe nḓila arali khou nyaga u thutha mitsheṱo yoṱhe ine i nga vha yo itiwa, ine nga vha i khou ḓa kha riṋe, ine yanga vha i khou bva kha kuhumbulela na kha zwoṱhe, Bivhili hafha i khou ri sumbedza uri kha ri humbule uri na Bivhili yo ri mini nga heneyo nyimele ine nṋe nda vha ndi khou ṱangana nayo. Miṅwe ya mihumbulo ine ra fanela u i thutekanya kha matshilo ashu ndi i tevhelaho: mihumbulo i ri isaho kha mitsiko.
nga maanḓa nga tshifhinga tshino tsha lockdown tshine vhone vho dzulaho hayani ri tshi vhala na u pfha ri pfha u tshi pfhi hu khou bvelela dzi ṱhalano nnzhi nga tshino tshifhinga. Zwino mara ri khou funḓedziwa hafha uri mihumbulo kha ri ṱuwele kule na u humbula zwithu zwine zwa ri ḓisela mitsiko, kha ri ṱuwele kule na mihumbulo zwine zwa ri ḓisela nyofho, ngauri ri funa u zwi ḓivha zwa uri a ro ngo fanela vhafha tshithu musi ri fhano shangoni, nga maanḓa ri vhatendi ngauri ri na mudzimu. Ri funa u ṱuwela kule na zwithu zwi no nga vivho, zwi no nga dzi tsinyuwa. Vhunzhi ha vhathu ngauri vha songo ḓowela u dzula mahayani avho ṋamusi, vha khou sokou dzula vha khou lwa na vhana, vha khou dzula vha khou lwa na vhafarisi vhavho, nga maanḓa vhathu vha vhanna vha khou dzula vha khou rwa vhana, vha khou rwa vhafumakadzi, hu khou dzula hu khou semaniwa ngauri a vha khou humbula zwa ngoho fhedzi. Tshiṅwe tshine ṱhamusi ra pfhi ri tshi lange nga maanḓa ni nyemulo mmbi. Kha Vhagalata ri vhala zwithu zwi tevhelaho, kha Vhagalata 5 zwine tsiko ya muthu ya ita zwi khagala, ndi vhupombwe, ndi vhuaḓa, ndi vhuḓabaḓaba, ndi u relela midzimu, ndi manditi, ndi vhuswina, ndi dziphambano, ndi vivho, ndi mbiti, ndi tseda, ndi u fhandekana ha bva zwigwada, ndi u vhivhana, ndi u nwa, ndi u ḽela vhuḓabaḓaba na zwingaho zwenezwo. Ndo no ḓi ni vhudza, zwino ndi khou dovha ndi ri ni vhone vhane vha ita zwo raloho a vha nga vhi na tshavho muvhusoni wa mudzimu. Kha vha ḓo pfha khaidzo ine ya khou ḓa kha riṋe. Nṋe ndi mbulungo uri heyi vese vhone i pfha lunzhi, no funa u i vhala tshiṅwe tshifhinga a vha funa u i vhala, no funa u i pfha musi i tshi khou funzwa a vha funa u i pfha, mara nṋe ndi khou ri kavho kha vha lavhelese uri afho izwo zwithu a zwi khou tshila kha vhone na a zwi kha ḓivha na vhutshilo na kha vhone na vhone u rembuluwa. Nyemulo dzi tshinyaho vhathu kanzhi ndi dza vhudzekani na zwiḽiwa na zwinwiwa na zwidzidzivhadzi. Ndi zwone zwine vhathu vhanzhi vha khou ita zwone ṋamusi. Nyemulo dzi tshinyaho vhathu kanzhi ndi dza vhudzekani na zwiḽiwa na zwinwiwa na zwidzidzivhadzi. Kha ri humbule phindulo ye Yosefa na musadzi wa Potifara. Yosefa o sumbedza u vha munna vhukuma ri ndi nga ita hani zwivhi zwingafha nda tshinya phanḓa ha mudzimu. Na vhone vha funa u swika hune vha zwi amba. Kha vha ri ndi vha sumbedze muṅwe muthu zwo ri pfhi o fhindulisa hani. Pfhi muṅwe muṅwali o amba hezwi, musidzana wa khonani yawe o toma u ya kha iṅwe gamba na khonani ya muṱhannga, vhe vhavhili fhedzi. Ende zwi khou itea na kha vhana vhashu. Khotsi yawe vha hana uri aye. Musidzana a lingedza u luvhelela khotsi yawe ngauri khotsi yanga na vha mpfulufheli. Khotsi yawe vha ri ndi a ni fulufhela fhedzi a thi fulufheli homoni dzaṋu. Vha khou mpfha zwavhuḓi, vha ri ṅwananga ndi a ni fulufhela mara a thi khou fulufhela dzi homoni dzaṋu hedzi. Muṅwe wa vhuvhili khoyo muṅwali a dovha amba hezwi khonani a ri khonani yawe ye ya vha yo vhumbwa zwavhuḓi nahone o vha ena mutakalo wavhuḓi na tshivhumbeo tshavhuḓi. Pfhi o ḓo ṋea tshipitshi kha conference ngei Sun City. Nga murahu musadzi we ya vha o vhumbwa zwavhuḓi a muhumbela uri vha ye u wana zwa u nwa vhoṱhe. Pfhi hoyo munna a ri no nakesa kha nṋe uri ndi u nwa zwiniwa na ini. A tshi vhudziswa uri zwo ḓani u tshi fha iyo phindulo, a ri o vha o dzula o ita ngoma madzulaho vha amba uri arali a ṱangana na nyimele yo tou raloho u ḓo amba ngo ralo. Ndi hezwiḽa zwe nda amba uri kha vhutshilo ha ḓuvha na ḽiṅwe vhone vha funa u dzula vho dzhia phethe uri musi vha tshi ṱangana na mulingo wo tou raliho ndi ḓo tshila hani. Tshiṅwe tshine Bivhili ya ri sumbedza zwo ri funa u tshila nga ndi maṱo. Kha Luka 11 verse 34 ri vhala uri
na mato anu oralo ndi luvone lwa muvili wothe. Arali mato anu asalwali na muvili wanu wothe udova chedzani. One arali esikwawo izo na muvili wanu udova siswini. Hapa Yesu ova kuambanga zwithu zwine ravala na ulavelesa. Kabalavelese zwine vone vatutuweza zwone vana vavo vala. Vako voviya vavatutuweza kha zwa Mudzimu. Kabalavelese zwine vone thamusi vazwilavelesa no zwivona. Vako vona zwi tshi vatutuweza kha zwa Mudzimu. Arali ravala zwithu zwine zwavha zwivhi kana ralavhelesa zwithu zwitutuwedzaho vhuvhi kha zwithu zwa fhano shangoni, zwi nga kwama vhutshilo hashu nga nḓila isi yavhuḓi. Vhaṅwe vhono zwi ṱangana nazwo zwithu zwo raliyo. Tsumbo ndi dzibugu dzi ṱuṱuwedzaho kha zwa vhudzekani. Vhone vha funza na vhana vhavho uri vha dzi vhone ngoralo ngoralo. Dzikhakhathi kana zwithu zwine zwa ṱuṱuwedza dzikhakhathi zwavha zwone zwine ra zwi funesa. Kana zwithu zwine zwa ṱuṱuwedza vhukwila na u tswa. Mimuvi i ṱuṱuwedza dzikhakhathi na zwa vhudzekani. Dziṅwe dza dzi program dza TV dzine thamusi vha dzi vhona zwori hedzi a songo fanela u vhona mara vhone vha to dzi vhona zwavhuḓi na vhana vhavho. Vha ngori vha vha khou funza mini kha vhana vhavho. Vha fanela u dzhia phetho ya u litsha u lavhelesa zwithu zwine zwa vha ṱuṱuwedza kha zwivhi. Yobo uri funza zwinzhi kha heḽi fhungo musi a tshi ri, ndo langana na maṱo anga nda ri a thi nga vhuyi nda ri u sedza musidzana nda muemula. Ndo langana na maṱo anga uri a thi nga vhi nda sedza musidzana nda muemula. Hei vhese ndi humbula ngori i funa u funza nṋe na vhone. A i khou to amba fhedzi wa munna a tshi khou lavhelesa musidzana, na wa musadzi a tshi khou lavhelesa muṱhannga. A nga ḓi amba maipfhi ndo langana na maṱo anga uri a thi nga lavhelesi musadzi nga muemula, a thi nga lavhelesi munna nga muemula. Huṅwe hune ra fanela u langa maṱo ashu ndi kha vivho na tseda. Kha Muhweleli 5 verse 10 ri vhala zwi tevhelaho. Ano funesa tshelede nangwe enayo u ṱoḓa iṅwe. Ano funesa lupfumo nangwe enalo u ḓi vhona o ṱahedza. Na zwone zwi ndi maanḓana fhedzi. Na hanefha zwi a sumbedza uri hu khou ṱoḓea uri muthu a kone u ḓilanga. Arali muṱa wavha u sa kona u ḓilanga na kha mafhungo a u funesa dzi thundu, hoyo muṱa u ḓo konḓelwa nga maanḓa u tshila. U ḓo konḓelwa nga maanḓa u tshila. Musi lupfumo lu tshi vha tshikalo tsha u bvelela, ri vhambedza u bvelela kha vhutshilo nga u vhambedza lupfumo lwashu na lwa vhaṅwe. Ndi hone ho thomaho thaidzo. Nga u ṱoḓesa tshelede vhanzhi vha litsha na u londola miṱa yavho. A zwi tou vha hezwo fhedzi, vhaṅwe vha gunea na u ya kerekeni, vha gunea na u vhala Bivhili ngauri mihumbulo yavho yo ṋekedza kha zwenezwo. Ende zwine Bivhili ya khou ṱoḓa zwone ndi zwa uri riṋe ri funa u guda u ḓilisa, ri funa u guda u ḓilanga, ri funa u guda u vhusa riṋe vhaṋe, ri funa u guda u vhusa maṱo ashu, ri funa u guda u vhusa na milomo yashu. Kha Mirero 15 verse 1 ri vhala uri phindulo ya vhulenda i dzikisa mbiti. Zwiṅwe zwithu zwine riṋe ra funa u zwi langa hafha ndi maipfhi kana zwine ra amba. Nga maanḓa hetshino tshifhinga musi ri kha lockdown vha nga wana zwithu hezwi zwi tshi khou ri kwama nga maanḓa. Bivhili hafha i khou ri sumbedza uri phindulo ya vhulenda i dzikisa mbiti, ipfhi ḽa vhuhali ḽone ḽi a sinyusa. Hafha zwi amba uri ri khou funa u guda u langa na maipfhi ashu ane ra amba nga tshino tshifhinga. Nga mulandu wa phindulo dzi si dzavhuḓi, miṱa minzhi yo pashea, vhukonani ho fhela, nndwa na mbiti dzo vhangiwa. Zwine Bivhili ya ri funza ndi zwine riṋe ra funa u zwi dzhiela nṱha vhukuma. Kha vha mbudze uri hu khou bvelela mini muṱani wavho ṋamusi. A huna dzinndwa, vhathu ri khou amba zwavhuḓi. Bivhili hafha iri phindulo ya vhulenda i dzikisa mbiti, ipfhi ḽa vhuhali ḽone ḽi a sinyusa. Kha Yakobo 1 verse 19 iri, vhashu vhafunwa ḓivhani hezwi, muthu nga dzule o ḓiimisela u thetshelesa
asitavanye wamba nosinyuwa asitavanye usinyuwa. Aravangaraveresa izvi zvote vatozvivona zvodhara kamachiro avo reine. Uri bhibhiri korifundisa uri sinyuwa nehone nisongochinya. Zvino bhibhiri apa korisumbedza uri karive vatu vatecheresawo risitavanye wamba nausinyuwa risitavanye usinyuwa. Karidoveri hane usorana nazvichere nausasaradzana. Chimwe apo chine rafuno chi ranga kamachiro avo uri nendichipinga. Kavakorosa 5:15-16 rivara uri. Zvene zvose zani kuchirere kwano nisongochira samatsiru nichire savana tarukanya nisongotamba ngachipinga chemudzimani neya madhuva ovipa hano. Vone vakubhindurisa chipingano kamutse vone vakotichiresa avananda vana mudzimu vakumbura kuti vakuchibhindurisa vadhivaliye vazvidhiva nazvo ri vone vaduchirira kuguma rini. Ndusumbedza usatanya zvenezvo. Navone vamukriste vane votopata mutaro ndiri avatodhivesa kuti uri vone vamukristena kana simukriste. Chimwe chipinga vana vatu vahedheni vava vachifanana navo ngeno vana vakriste vatova vachifanana navo ngori vatova vakahuwirira amen navamwe vachikoimisa zvanda navamwe vachisumbedza kuti vone vamukriste vakuma mara vone vachizvidiva zori ndikuchira hano nandiko amba navo uri chipinga ndichino chine vone vafuna kuremburuwa vangava vasongotenda kana vemutu otopatawo mutaro vakafuna kuremburuwa uri vabhindurise chipinga. Hezvi zvikwamba uri rifanira kushumisa chipinga zvavudi mapulani nevuchiro hava avapulani nevuchiro hapano asi pedzi vafuna kupulanirana vuchiro vudhava. Chaupesera zvimwe zvitu zvine vane vafuna ndizviko zvashu. kaTimoteyo 1:7 rivara uri ngari mweya uri mudzimu ari neya hariiti magosu uri neya manda narufuno nakukonodhiranga. Vakazvipa uri mudzimu ripa zvote zvine rine rafuna kuzviita uri hoi mweya rine rikonodhiranga. Apa bhibhiri iri ropiwa mweya wakonodhiranga zvamba uri mudzimu wangu risiya riri rote kauri rikonodhiranga. Bhibhiri idova yamba uri vuchinyi avuchadhoniranga vunga anichedhanganira murayo nonovadhanganira chiridzi. Takatopfa mudzimu ari neya zvone zvino uri ngauri rine ronovadhanganira chiridzi arichadhorangwa ngavuchinyi. Vone vaarari vachikorangwa ngavuchinyi ndivone vane. Hezvi zviyamba uri musirisakona kudhiranga asi mafungo aubhalelwa nganyemura dzavuchinyi ndingauri arifuna uvukunda ngari ronewa zviko zvote kana ronewa zirisosi dzote uri rine richirisa hano. Mutecheresi avangakona kudhiranga arari vasina murayeni ndiko varamba uri vadhurugisire kutenda kaIyesu Kristu uye afa akachipambano achiitira uri vone vakone kukunda nyemuro dzanama. Yesu abhalira kushandukisa nyimele yavo nizvone zveyari idhani hanne note niremerwaho nodziemezvawo ngamihwaro ndidhonirhura ndiwezeni joko yanga nigude nganne kanne ndobvudha ndina mbilu yodzitukupadza ndiyone nichidhorudza mbilu joko yanga aigogoni muhwaro wanga aulemeri. Matthew 11:28-29. Mutecherese ndikumurongori hei vhese vakoipfa zvavudi uri Yesu Kristu kovaramba uri vadhikaya. Bhibhiri iri atendawo murwawo navuchiro husaperi asatendeye murwawo vuchiro hanawo ende apa bhibhiri iri idhani anote niremerwawo nedziemezvawo ngamihwaro. Yesu Kristu avakobudza vayudha avo ende ukudhidhovobudzana rine kavaidho avakobabudza uri vone vodziemezva ngamihwaro yemilayo
kha ri no khou ri vhudza uri riṋe ro lemelwa nga zwivhi zwashu uri ene a nga kona uri rula afha ra rudza mbilu nga iṅwe nḓila ra dzula ro takala. Muthetshelesi, Yesu Kristo u khou ri jogo yanga i gogoni, muhwalo wanga a u lemeli. Jogo yanga a i gogoni, muhwalo wanga a u lemeli. Muhwalo wa zwivhi wa gogona. Ndi ngazwo zwine wa kona u tshinya na mushumo wavho, wa kona u tshinya na muṱa wavho, wa kona u tshinya na khonani dzavho. Zwivhi zwi vha fhandekanya na mudzimu wavho. Nṋe nda ndi khou ri kha vhone mudzimu u khou vha ramba. Vha nga vha mukhristo ane o tou pataho mutalo, ndi tshi khou amba uri a vha ḓivhi uri vhone vha mukhristo kana vha mukhristo, kha vha rembuluwe tshifhinga tshi kha ḓi wanala. Bivhili ri mudzimu ḓo litsha u humbula zwe vhathu vha ita vha sathu ḓivha, zwa zwino u vhudza vhathu vhoṱhe uri vha rembuluwe. Mudzimu u khou vha vhidza na ṋamusi. Kha ri rabele. Dzinani ḽa Yesu Kristo ri khou livhuwa mulaedza uyu, ri rabela uri vha u fhaṱutshedze, vha dovhe vha fhaṱutshedze na vhathetshelesi, u vha fhe fulufhelo ḽa vhutshilo vhu rudzaho mbilu. Dovha hafhu u fhaṱutshedze shango ḽashu ḽa South Africa na muvhuso washu wa vunḓu kha u lwa na vhulwadze ha COVID-19. Ri rabelela phodzo kha hovhu vhulwadze nga u ṱavhanya. Vhone vhu fha vho ri humbelani ni ḓo ṋewa, ombani ni ḓo vulelwa, na ngoho ri khou ita zwenezwo. Ri livhuwa uri vhone vha ri pfha sa musi vha tshi ḓi dzulela u ri pfha. Dzina ḽa Yesu Kristo, murwa wa iwe muthihi fhedzi. Amen.